The president of Meghalaya BJP, Ernest Mauri, today disclosed that he will contest from West Shillong Assembly constituency in the Assembly election 2023. Speaking to the media, Mauri said his top priority is to fight against the menace of drugs. Nong trekam chung parti, ki member ki jongi, ki parti ke kertas punyong, ki penbor yang bangan yesim benda, bangan yele nakati konstituensi hau ni u election panwan hakliga arajar arfulai. Tanah kalian ngejong aru, kum utau nong elam chung parti, nakloi bang syuti kata kelengkor, bani aireng nakati konstituensi. Bat kum bajulong ni, hoi in nom pelak ban declare officially menta, bangan day utau kandidat, henry. Ngade hiu tau aspiran, lane utau nong penkre, ban yakun, yakni election, arajar arfulai nustem bon. Tengi kermen skamru ba, ki pai ba nong song ki pasong hakati konstituensi. Bakin aino kajing kersian hakani kasin ke pementa ya ke BJP. Kum melalong haki por ki bladem haki artli ki election siaga Lok Sabha ke BJP ke yo tam na baro ki parti ki ba yesim menta hak election. Haka por kwele I former president jungi Masibul Lingdoru yo kumba nyaw hajar tam. Ban hadin kata hapor kwele iba sanboru manakane ka arajar ka kendai hakatur iyo akong bahanyaw hajar prajar luna. Man la kapor, kapag iba ki paiba ki pasyong sa konstituensi, kimon banbot iya ka seng BJP. Nasray kadai kapor kababiyang ba, namar ba kumba pitipi, ka main agenda ka jungi kalong hakabiday bat karoy kapar, development, bat hakabiday ru bat kasuk kasay. Dan nakaliang ka jungi ni apil ya ki beriw ki pasyong sa konstituensi. Kada pan ailat, ya kaseng UDP, buat polling dok, kelada penailat, ya kaseng Kongres, mandur rapsang, buat mentah kasin, ngikirpat iki bikin ailat, ya kaseng BJP, kerang bangila, banwan rak, sipun ki kampun roy, hak te konstituensi, buat kumba PI, kumbalong hapo asam, kecing di drop, kalong kebala jelai sebab pelat, buat kecing supply ki drop, kalong sebab pelat, buat kawai na ka, benta ke bahas long iti yang kadai-kadai ke jaka. Haba kila bun plat kini ki drug addict, kini ki drug peddler bang yo mo. But ngatrai lari ki ba ki kwa ban penduk jai ikani ai lat ini kumbolong po asam. Ka BCP kaya karang ba ban penduk jai ya kini ki king supply ba kicing di ki drugs. Ka bakta ya kalawai tu ka jai ban riu, ka bakta ya ki kun samla. Kamtam ka wai pa ka wai ka triwiang ki ba syong ka katai konsumsi kisam yang kena kecing bat ki kenduk ki tengkuk yang kena kecing hagi babon ki drug addict ki don nak kata